Omuzaano gugutandikire n'endi gito y'amano buri rubaze rukoreko mutindo bito ecweka cyo kubanza cendire ati notebire mutayiwe. Ecweka cya kabiri kukitandikire timu ya Kam Driving Football Club niye bandize kuteba erukwerwaho Omuzaano Geoffrey Ndianabo. Bitu ombwire buke aba motos nabo batungire goro yo kwinganisa ebire lya penalty etebire Osmil Lubega bwanyuma y'abakamu kora enshobi. Mukamutoza FC ya shambo mpira mungi ya dominating ukaja sigoro za yangu babiza bafuna muna penalty aba Kam Driving School konka bagitera hero ogubire guri omurundi gwa kashatu timu ezi ziri kuritana hamwe kandi ogwabandize timu zombiri sikagwa kikazi gore mwariye kandi ogwakurasireho Motos FC ekagusinga goro ina rubusha.